Hello everyone, welcome to Mzansi's Funniest Videos, where we bring you lots and lots and lots of laughs for free. Enjoy. Okay, settle down. Let's start. And like, what's that sound? What's happening? Stone ufake itshe eglasini. Shuma inhloso yami ukuphuza iStone. Stone, get out. Menere ngeke ngiphume ngiyiwani menere. Uyabo di menere. Bangithandi kule Speed. class. Hayi. Let's go speed. All of you get out. Asambe nisoziphuzelana utshwala guys once. Obvious kuyacaca ukuthi umjolo owalabantu abahamba inyanga abadlisa amadoda. Thina esingazenzi lezo zinto asambe nisophuza. Yasekulate. Irlega ka go tlapa ba go gata Ngiphathele umuntu. ditaka tša mahlo ge le phone yona o se wa e bula cause o bolaiša le rena ba bangwe Eh, Re ke fonele motswaka. motho. Hey, baby, where are you? Oh, baby, where are you more? Baby, what's about you are my pillar of strength. Wena. Lina ingi. Baby, lo wena ngikere sometimes umphilisa ka stress. Matlogele sister. Ya ne. Adire mzali. And then ngono. Wena. Mara nte ba sa di ba irile modimo. Yo, ngila ba kra ba imile. Motho a tshwereng mo nto kana. Ramaphosa. Batho. Modimo ba le frostani. Yo, go ja polo. Yes. Umsendele ivoice note ukhala. Bese yena athi awuzwakali. Ayimara umjolo bafethu. Color Niyahlanya food. semhlabeni la. Eh, color food. If you cheat, you die. You know who sets in Nale Mang Molefatse. How shit. Amantombazane ngiyaphinda. Amantombazane afaka ibuko. I was mami. Yabona intombazane efaka ibuko. Fethu mahle wonke amantombazane afaka ibuko. Awaboni. Angakayiboni intombazane engekho inhle efaka ibuko. Awufaka Especially ngibuko besebenzelene. sawuboni No. Yo. Nkosi nibusise lapha enikhona bakithi. Inibusise. Hello. What's up? Alena ke sharp. Ana khale ke sa o bone yo. Ke tlo bona ne man. Katizem. Hala kupo be specific gore ke tlo bona next week or ke tlo bona next year or ka usane. Le nna ke khona o tsebe. Ao sure. Amo ke kitimisha go ka letswai. Man ke nga o nyake. Foul food son. Bring foul Tampotsa re food. tampona neng. That sauce na marago le dikhevo. Yeah. Ke re that sauce na marago le dikhevo. Awufo. Ge o sena tšhelete Mina eseme. bengithi shem, angeke uhlule ukuyeka umuntu. Ukwazi ukuyeka isikolo. Into ebaleka kangaka. Angeke. Uthi uyamkhapha ekuseni umuzwa athi wena ngiyakwazi ngeke usafona uvela ubone ukuthi shem kuyisangoma lo kuneda kwazi isiphiwo esingaka Nkosi yami Uyazi ukuthi ngeke ufo. mara kuyasikho lapho guys anisiyekeleni ngendaba zokuthungisa nemishado yazi ngibona abantu abashadayo bayajive laba bantu khona abanye ngibabonile ndoda istepini sabo bajive baze balale ngesisu phansi Uma nje ushada umakoti jive ashama khombo kuze kulikhe pets phecelezi licking cabanga nje silavuza ipets eceleni uyayilanda ushama khombo phika phiko Hey look. mara what did you ngoba ngene understand watshwana misket watshwana shimileko nabo motho wa ka abo motho wa ka ba ntseba misket ba nowa ya satane ba mmitse ko kereke mara ba mmatli yes of course it's true shida Ban. Nana. Etla ithusa. Ano joking ka ro wa riti bjana jo. Joking ene ile jo. Ai, modala ola. Wala pisa re ke ja thata jo. O ja thata.
wa itse re kwena fela motloholo mo shabo ka damas Jona umphuthisi ana le mathata phone a ena le mathata lokisa ke nna ke tlosa mo silent after umputsa tsona ka mo re ja data O lokisa. ene o direla fake Weddings. What is that one thing you hate about attending weddings? I can tell you one thing right now. Long speeches. And No, mina into engidida in weddings is when anto wala bakamfaka ku program for obvious reasons. Abamfaka ukuthi bayazi. Bese babizwe yi1 aunt. Yeah. Athi yena njengoba ngibona ngiso angimkhulisanga yi1 uGomuthi. Bengimamele no Emma. Woza how. And Emma makafika ke there's a reason why Emma bakamfaka. Yeah. Emma unamaqiniso uJulius. Ubona sathi iMike athi ayi Gomuthi usebenzile. Yazwa umthatha uvusi. Athi kangasebenzi ayiwuye nje ngoba Vusi umfazi uyanakekelwa. Hayi lento sikhiphela imali sikushadize. Emma. Besikhathi uyophekayo ufake isoskoti iduku yazi mama wapheka iduku vele hlale chrome kanje maniqeda ke lento yini siyadla ngale muva ne Ngicede impela. lento yini Munchausen syndrome by proxy, which is to exercise the broadness and the vastness of the back of your cerebral. That's what's up. I only money that I want. You never give me. You never give me. Put that. Guess what? Lawyer. I'm going to feed him to my pet bulls. Just watch and see. Amona nganya no tlamola. Ofe, sheba straight o eso. Ska mbontsha go shebilwa mona. Mama. Never do this. Never do this. Ka se tsholo go nikela sekolo le ena motho. Le kele le nkgono sekolo. A se nkgono motho. Ngwana. Re filo ke ngwana. Re filo fe? Ba ka slepe. Ke no. Ngwana motho. Wena. O tsagetseng ka re filo. Bashimane. Bashimane. Bana ba mentse. Yo, wait, ke maloba ka feta ko tene ke re ke tlo go botsa ke re ke fitile kwa slepe tswa ke bona ntwe nkgono nyana o mo maga ke mitse mo kanti ke ene ge ka gown e pink yo bashimane yo ka ne re sa ke ne tlase iwane nna lena ke la go jola teacher go le ko sekolo a ntse ke am ke re tla ntse ke re ka mmatla ga ke ntse re you are not my type, you are not my type bona ge type tsa ge di msutlile bone bo mme ba family le go tloga khale ba rata batho ba bontate she sa ntse re dula go di plasing tsele tsa Abraham tsele ne le banyane gampe ntho ne ba etsa ka mo le bo mme ba be ba kubua le ke le burula plus ene le mo ke bona ka re batho ba koba ke ga sentwa bone yone e nna ntse ke bona le ba shimantse ba kena ba tswa mo ke re ke family mo kae sho ke batho ba gage re filo ba ba ne ba ka se tlholle ba lokile she le bana ba bone ntse ba tsona net sure mo thunyetsa dilo tse kwa gona ke bana ba e mo gara ba go tse ba tsona le one family ya o ko slepe kwa Thunya aus Jong yazi uphinda ngibone ngivakashela umuntu ebusuku mina muphi umuntu azangincenge kangaka oza phela uzongivakashela nje noma ubusuku obuyi-1 into mina phela ungakhohlwa ngihlala nosisi wafanyana lapha endlini ufuna ngenza iplan lokuphuma athi hayi mani uyindoda yenza iplan mani masinyanga yazi ngalenza iplan ngaphuma lapha endlini sengihamba-ke ngiyomvakashela angifika lapha
uyazi ngicala ngiyasola mina ngendlela esekuphuthunwa ngayo sekuyaphakwa kuyadliwa ho umuntu angakaphuzi ngisho manzi angakehlisa ukudla sekuyacishwa asambe siyolala ngithi mina hayi bo asekuphuthunwa kangaka asambe manje hayi sizawubona ngale kamereni ngithi mina yong hawa ngiligwinyanga sithe singena nje eCameron House ekucishwa ama-light nakhe yasekuyongelwa emphetheni ngithi mina yonke into la ekhaya sokuba i-fast forward nje ngiyashesha ngithe ngisayibuza kanjani ngamangala sengifaka ibele emlonyeni ngithi mina ibisi umhlolo yini wase ngifostela ngebele kangaka kwenze njani ibele mina ngenyanyakayo kanti ibele mina bangiyekisa lona ngenhlaba yangibabela inhlaba ibele ngicabanga uzobe namhlanje umuntu wakhona asakhuluma usevela ngifuthe ngalo nje emlonyeni ngithi mina uceda nokudla nje shokudla ekhaya kwehliswa ngalo leli bele orinjani uyazi isigcino ngibona ngisho ukuthi umthetho wakhona ngeke kulalwe la leli bele lengakancelwa sengiyancela nje kodwa umoya wami awukho lapho Lami mani impela uyazi yong uyazi ngithene nangivuka ekuseni mehlamna wasewahlala kuleli bele ade ngilincele ebusuku ngithi mina kodwa uNkulunkulu wami nedlozi lize lingilahle kangaka lokuvithiza ngebele ngilokhu ngicela lesi sikhumba leli bele akusana lutho sekusele nje isikhumba ngithi mina kanti idlozi lisuke likuphi makunjena lisebeleni awangaka ngenza yong ngingaze ngasincela isikhumba ngihluleka ngisho sengihamba nelibele lakhona malifakwa la kupra liyafoldwa kahle bese lifakwa ukudla ngithi mina yong boze libele excuse lento yakho yokuqukula insimbi yini umsebenzi wakho yabo awuna driver's license awuna nkosikazi ayikho into ephumelele kuwena umatric ukuhlulile hlule wancama wahamba phambi insimbi na inkosikazi nazo my brother nazo thank you for this lovely sneaker man man 30 minutes to the website ngiyosolo order ngama WhatsApp ngabe ngalo mali leyo ujima ngayo every month ujima ngo450 a month after 5 years imalini usuku iapply mzimini ngifuna uunderstand le bodybuilding ukuthi ikwestela isikhathi kangakanani wena le nsimbi lekade uziphakamisa kanje nokwazi ukurenta ngazo mara ufuna ukuba fit ebana le Burkina Faso president akhona icancel ishow lelo bekafuna ukuyeza uMadibolo weSouth Africa Madibolo mamnadi ubunutsekati patanta seka dibunutse kana lijojo tank la South Africa everyone yazenze noma ngavela athi yenza into enjani bayamsupport Madibolo bekabhuka zabhukwe idebone pizza emunika ama advert uthi nje avele sisibunu nje athi abafazi basuka kuma Eastern Cape omaLimpopo oma Cape Town baya lapha eKZN lapha khona lapha nje bawubona le ibhunu leza kaSarabha wathi la South Africa amtshintsha negama wathi iking yesibu the king of life wathi king yesibu wathi shaya isibunu uye number 1 wathi uye ureplace uSarabha bathi bakanzi event ngale le Burkina Faso cancel president akho manje sambuza sideyona wofuna la Burkina Faso athi masin imanager membuki iswayelo siyamqosha lo muntu adlala iswayelo alo kavelise lesibunu lesakhe esikhulu lapha isibunu amqosha kana manje bathi umking uMswati lapha uthe le jaha le mdzizwana lengezi la bamangunini lapha lengezi lapha eSwaziland ngokuthi lokapanya lapha eKZN lapha apanya bayathi eBurkina Faso ayikhansele le event
phakathi yesaziwe umsathatha umdzidzayo lethi ingezi lamagunya hayi khansela uyaphanyapanya hey tshelani umali kunlo makayenze lento le KZN oqhwalaqhwala lazogcina sifake endabeni makahlale lapha eKZN ayenze le mikhuba le yakhe lapha angona namsupport masin ndoda leyibuni lezingaka yini indodane lokukhulisana neyibo ngane squad ukhulisana uziza usisaphi lesibune sesingaka uthatha ibag uvale le charger yakho encane lapha uloku le bag lena ifihle ngengaka la ufihlile lapha kana manje awukuthi uwe number 1 eSouth Africa sebakunika ititle uwe number 1 ngesibulu akunamfazi okuma ngaphambili akuna computer ukwenza computer nabo Sarah Bartman uwe ushayi number 1 athi nasen angithi uzibona kanjani bathi nasayeza sibona siyakhula sibe ngaka laba bathi wesivile bathi bacala ukuthi uze la Taba wena mitsa taba wena nase Sun City bathi bafuna ukukhulumisa ngazi thina sazi ko Sun City urenge ntate ngoba khona manje bakhanselile lethi nomswathi ngalathi umthetho wakhe akufuni manje iyalapha wesivile eDurban uze ukuthi ene why are mmadi why are mma because ke ntate mtho Iba sorry. Guys, thanks for supporting this channel. See you on the next upload. Please like, comment, and share. How much does a guy have to make to date you? Like it does not matter ukuthi malini as long as engaford. Ngafota ngamalini? 10k nyana kanje. Bani? A young 10k. Young 10k. When how much do you make? For a guy to date you, how much would you want him to make? Ish, guys, I'll have to say 25 and up. 25? Maybe even 30 and up. How much do you make? Guys, I'm still young. We still getting there. Oh, still getting to the bread. Yeah, you know I'm gonna be the breadwinner. How much does a guy have to make to be with you? 10 million. Why 10 million? How so when I go on empilweni yabo? Yes, when how much do you make? It doesn't matter. For a guy to date you, how much would you want him to make? 5k. 5k. First maintenance ayibizi kangako. Okay, iyabiza but then ngiyasebenza mina mfethu. When how much do you make? Okay, normally per month 3k. How much does a guy have to make to be with you? No, it doesn't have to be a salary. Doesn't have to be. Nah. Kama ngana mali. Akabe nayo phela here and there kodwa For a guy to get you, how much would you want him to earn? 10k nyana. 10k nyana. Yeah. That's just to earn. To earn. Yeah, 10k nyana. How much do you make? How? Zero rand.